Serwaa Amihere we ya wan a wo agu obi a wale ama nipa no sabi wo di nipa ni sika ama nipa no ene se the garafo no e kire se nipa no ene oni sika bim no tam na wo Serwaa Amihere wo da wona branch ni ediu na wo hwene aye posi se hippopotamus tam na wo da na branch ni ediu na wo hwene poti se hippopotamus no sa tam no fa sa tam picture de bra ba omi ayere no se wo ye madamfo Mahmoud ba omi ayere no Samira ba omi o Serwaa Amihere so ye madamfo etimun kambom na munye mani makeup na mfo enkremu Ghana man no wo ena kuta fon no ena wo di wo da sha oto na obo dogi pa sanda wato ntem no obo but na wo jeje hu na eya ode me boa abusua eye nua brant ye eye Henry ai unim no ona ne picture da ho no Serwaa Amihere su picture ena da ho no abrante eya abrante bia ono ena they say the whole Ghana there ye ka the living legend ono atimi celebrities for man nyina de da rofa eye nua abrante ya na abrante ene Serwaa naked video bi pop out na pop out ebeki TV na Japan TV akra de ebeka ho asem na ye adwe se sabi ye ntwaso nua no ni din ko de ba bi da but ye nua ba no person prove stubborn muteri pa o Serwaa Amihere pese ono okire Ghana for se ono no de sabi onne ene wata ene wachem adentia wono baby oye adwuma omaka bom I release a statement say abrante no ye da abrante no ene nipa bi a omoka abrante no ekogina sabi court say omo release say one video na say why woni baby amoye adwuma ni nyina no me ka kire mo say modwene ofom yes baby a wo say one wo ye adwuma no modwene kita mo no ofom e kire say sabi wo Serwaa wuti won ye kan oba adwemponi won team the whole Ghana we are number 1 because when him innocent but adwemponi wo trim adentra wo Serwaa wo sole a wo timi ene bema wo ye walefo wo kona wale ase ekoye MC emo ma sabi omo wale no na wo wi asa anadwena no one bema ne kode da rough tam na Serwaa wo enjoy kote no wo be ka che Ghana fo na edrumra na wusu de o pese obi no mesu we kwase asu o me ka kire se o se oraji pida pare sa eniwa bi sei ene my Ghana fo no bi mu kasa de tiawo eja me buye pa udo ni me adempan dada ba sa eniwa bi sei sa kwase statement bi sei no aye wilizia ne the Ghana police atatuo na ye gu Ghana police enimu ase adentia obi akodi ni kwase akote akogu awale na owie a waba abonte ene Ghana police ye the statement atatuo said ne kokko Serwaa Amihere afei na branch no Henry no video bi a wasa launch nye video kuma video bi o ma launch about only Henry no enye video kuma because hwe sa nkwasa se mo say ese Ghana for man no mo de so nyansa Serwaa Amihere wo ya wan a wo agu obi a wale ama nipa no sabi wo di nipa ni sika ama nipa no ene se the garafo no e kire se nipa no ene oni sika bim no tam na wo Serwaa Amihere wo da wona branch ni ediu na wo hwene aye posi se hippopotamus tam na wo da na branch ni ediu na wo hwene poti se hippopotamus no sa tam no fa sa tam picture ne bra na tam na boy ne wo da no eno mo na sa tam mo di sa boy ni picture abande fa sa tam no picture ne bra na mo ye fa boy ni current picture mra ne mo so le a mo ti Ghana adwomponi eni nipa kunkum ti no ana sabi o home breakers ena makoye moto ena monofo ena musi Ghana ena Ghana for mema no bebre susu jimi akwadalo mo emu mpanyimfo bi mu jimi sa wona obate won value oba no won sabi o nkwase for ma mu go hwe obi sa fi Schwarzenegger afia Schwarzenegger video by Serwaa Amihere na oni Ghana wo ene ko faale say deformation of character in a go bi anim ase wo Serwaa Amihere uti TV station so e dey ba dwuma pa na wo ye bo Ghana adwuma be na wo Serwaa Amihere wo TV station so a wo ya e benefit Ghanaians ene mo so le a much money makeup sa say ba omi ayere no say wo ye madamfo Mahmoud ba omi ayere no Samira ba omi wo Serwaa Amihere so ye madamfo etimun kambom na munye money makeup na mo fo enkremu Ghana man no na mo ta ambeso me adempan na me ka chese mo tam beso he abrante ne ngosi aga Henry Fitz
obi no weto ye foko obi atimi no hwe ejimi no mujimie ena we da pia Ghana ena yesi we ena the formation of character na release statement na da kogua because o person de kato onim guase so sawa say nim guase we enkata da say na afio so snega ne picture ena ne videos security ba bia egusu go no sa na also de edede da ho sawa we krompo de enam social media restriction na omda benti no ena nta amafo timi post sa hot videos no ba omo manya omo WhatsApp chat ena ze for no manya na say wa court na wo kono di asempa na akoka Serwaa Amihere sa court na wo kono asempa na akoka say Henry Fitz no ene amanfo na release sa video why na video ye Serwaa Amihere why ene video ye wo ene kuta phone no ene wo di wo da sha oto na obo dogi pa sando atu nchem no obo but na wo jeje hu na eya ode me boa se na jeje hu na eya ode wo na wo video eti hwan phone so na wo hwan phone so ene sa video na wo adwempone ne blackmailers ntino mo ne mema ko de da no mo ska wia no mo sa video no mo twetwe pictures da che wo se blackmailu so na be ya beto agiska wo sa mema no ena mafo ni atiu se wa court na wo no aye peace afei ne be fa yawo ne enim se wo sua nyansa na wo na ba na mo ase hwan mo ko sisa nkwase din e de gum so kwase din e gum so ena mo si Ghana wo ena mo mpa awale bi nwale ma panyimfo a mosisei motikuo ahyewofo okuo akohwibra kuo ene mote na ba na mo na mo ne se fita enso no makom kware nkoye yakọ akoye yesesu nyina surgery because e dey per customers ahyewa brabo ena wo na ba na mo ene Serwaa Amihere mote Ghana ene motitikuo wei ubaba akokase wo ye godmother enya akohwie bra na okobo so baba akokase sa abaya we o ye godmother akohwie na okobo he sa nkwase court statement na ma release Serwaa Amihere wo no microphone mun deleting free wo ene ye ho ofe ohwene ye twa picture me fa mbe wanim ne hwe oh hippopotamus wo Serwaa Amihere the same thing you rare picture fabra wo naked picture wo fa makeup enye wanim na fabra na hwe ade ase ya mo se mo ye nipa se obi ana ensamba Ghana obi aka bi na wakodu onyamrasem na wo se ba ene deformation of character ene wo na wo to na wo so kosi obi court no ya obi asem ba men ka bi nkota TV station so kokeka nkwasa asem ho wo Serwaa Amihere wo sole a fa wanga sa wo no abusuafo ensem kokosi wo naka ne hu se wo ka wanga sa abusuafo asem but once a wonya opportunity e ko obi asem de ene nkobi abesiwu sa jimi ne munyai Ghana man no emre bia nya dwon emre bia nko ba bia yesu we sole a mi go see we because who go see nipa no waka nipa na 70 nipa so betu ai I damage control the tiaw sa kwase damage control asa wa de baye ebesi okay yen ka to onim gwase so mebo a se na be ya branch no ehu we ba nimu na otimi release sa videos na kan ene a branch no amanfo mu release videos no because Serwaa Amihere metin sem kwa no wo phone ene obi break you eye wo car no ko tam phone no sa nipa no ene wo release sa videos no upon videos nto anga sa no oto sa ai ene ona mo yi naked video na da monti o wo ho akono nyina enkoye ai sawa wo ho akono nyina enkoye te me ka kire mo sa Ghana na mote na ena we yi aye ko siu no ene so efiri na ba he efiri na ba he ne ko siu we ene mo nyine mo ho na sa nkwasa se mo se Serwaa se wo ska na so be siu nipa dia ene certify wo fon so Serwaa Amihere se wo ska so be siu obi a certify wo fon so because una ngasa ukum nipa we npa boni ni me ka kire wo ye wicked woman so ba be state akwaje microphone akwaye MC e obi program ase ewie sa na okun ekoda the same day na wo wia wonim agu ase a wonya asem bi anka na abada moa eso abetena bonten eso be keka nkwa asem se wanya ready so be ansem obi a answer nya na da hon se wanya ready so be ansem obi nya na da hon na aba wonim gu ase aka mo monim agu ase na monim so be gu so agu ase afi 2024 we no mercy that 2024 no mercy say why sa video na security na ekoba no ene obachi obi agumo Serwaa ene obachi obi agum because say wo twa da bonten etwa pafo e da bonten abrante ne kwate so kakraka wodi watete wase wayase nyina de thread Serwaa Amihere wona mo wayase de thread eche obi edi ne tunum am say wayase kwa bopam peso ho nti frigana na fo mko court na sa bra brochire be ka cha brochire for say obi ansa ka video nyina no munyina be court u si omo mo jim too much abuso amdo we sia nam di akira ase wansem fun no mo sigana no mo di no ene de wa mbaba fara mo no wo Serwaa afre na obedu twade utum peace out Adwempa hene otwa supire kwabrafo waye kwa bibrim han bafo otwa burumu wodi putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi